Narodni poslanik dr Dragan Vesović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović 14. novembra 2016. godine. Da li narodni poslanik dr Dragan Vesović želi reč? Da, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. To je jedan od dva predloga zakona koje, evo, već nekoliko sednica predlažem i kako od sednice do sednice prođe vreme, to se pojavi više faktora, kako spoljnih, tako i unutrašnjih, koji daju za pravo da bi ove predloge zakona trebalo izglasati. Više ću o tome da pričam u predlogu ovog sledećeg zakona, a ovde je u stvari poenta da se promeni broj članova upravnog odbora koji su promenom Zakona o PIO sa 21, koliko ih je bilo do tada, smanjen je broj na broj 7, i to tako da od tih 7 članova 4 člana daje direktno Vlada, 1 član je iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sindikata osnovanog na nivou Republike, 1 član je iz reda poslodavaca i 1 član iz reda korisnika prava na predlog udruženja penzionera. Na ovaj način je u stvari, tada kada je menjan i Zakon o načinu isplata penzija i donet onaj privremeni zakon koji traje već toliko godina, omogućeno da promenom upravnog odbora takav zakon bude i izglasan s jedne strane, a sa druge strane omogućeno je da sa ovih 7 članova, od kojih 4 direktno postavlja Vlada, celokupan, da kažem, kontingent prava upravljanja zadrži Vlada, odnosno da Vlada radi shodno svom mišljenju, a na štetu najstarije i, rekao bih, najranjivijeg dela populacije naše države. U tom smislu Srpski pokret Dveri je predložio da promenimo broj članova upravnog odbora, ne da ga vratimo na onaj pređašnji od 21, nego da sada upravni odbor ima 15 članova, s tim što bi 5 članova bilo iz reda korisnika prava, dakle 5 iz redova penzionera, 5 članova iz reda osiguranika na predlog reprezentativnog sindikata, 2 člana iz reda predstavnika poslodavaca, 1 člana iz ministarstva nadležnog, dakle 1 člana iz ministarstva koga će odrediti Vlada, i smatramo da bi na ovaj način tako formiran upravni odbor mogao bolje da zaštiti prava penzionera i da onemogući ono što je, nažalost, nastalo tada kada je nastalo, a o čemu ću govoriti u predlogu idućeg zakona. Hvala. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za 9 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 144 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.